سيدنا محمد او شرك صافي خذي حفظته به ما بهيست به اف تنيه لبرا كم كندي تجي ورد قوت يرو تشار روجي مي اف تني مثل كي بي لتر ماله ام در اجا اك تخسياوي هي بدرش خور عافش خزيتيني اك تني بتبدد بيل حتى يك جرتيني الله الله اف تني ام دسبيش دقري اف تني ام سرجع على بشون تني انا عملت اكر بالمرج اف لا لازم هي والله لازم بيوي ناب ابقي افام كذن بالمرني اف تني ما جاك بمر جام بدن اميويه ابي ما نهر شابك او بيراوه ناشغله كسين ولا لا اف هلا بيري كام ماكس جيلان والله جيلان توني تون جيلان كسين ولا اف چند روايا بيه يلو تشار بيدور زي من في حالي دني 5 روز في حالي دي والله قندي ديجي ورد انا زاروكي من قوم بلا رفيانا قشون قزلت به ماله ازو خان ماخذ تاني ماني ام هردو خاني قب شمر نايلن او مجالات بسيم مثلا هذا شو مش قزيتين واب شو كنت دفيم تيري نقال بربي اب سكن كد زاروكي ما يدرج ما بردانه قالون در خستني ماله اتمنى لو كم تخشيبيني ونهر اما هرش خوش قزيش فاندر محلا بيشي مش خوش مالا داغ ابيش خوش بين مال برين ولاتين ما غلا ابو كنم ندهات ملت برشيد ما اجا ايسال بعد شهر جيمي غلا افيش بو من نزعي غلا افي هي ولا غلاي غلا اخوارني اداره ما افي اداره لا بالله تن خلفنا بجيبيرو شهر افا ما اقبش نبوي اف تن نافي غندي نيفي غند نيفي شبي بي دك تكفى اريك غند جلالي براد اريك غند تاري دميني دبين سبي اجا ويالك جلالي دد فيالي اجا ويالك خفاتك يعني بالدور مالي مسي مال اللي غندي سي مال نيفي قن نيفي شبيه خور حتى سبيل برجلاني لي إجا دبس أو جراجي بير ناش والبيا كندي من الهر حاول تكفاس يعني تكفاس بي أمين بخلي إيرو بيجرو بوي نبي بيلر دركتي لما سلية كسينها كرشاف جامل زمي غازي الله حقي ونهل إن شاء الله والله مش حوالي خديم الله حقي ونهل أمي شاف خديم فين زالتي ده دقيقة قدر عمورك أمي شاف طلع ويبدأ جراي ديني ويبدأ جراي ما تفكري وكي إنساني وكي دش وكشي بحفظ كوشي تبي جانب دين خدي آفتوني أم بريشانن أم مقدور بوني آفتوني نيمكان هي إيك ديني وتوني جيب إدر شوتي شار حب ديني وي هي ديني خناده إيك ديني خدايجي أنا ديني متونه بين جورا ديني دولة تلزم مثل متونه يا الناس أجي ما أقبل شغال قند آفنا هاد قند أجي بيرتي بينهم أنا يلو شاري ما بين جوري ما آفنا هاتي في ولاتي جمنا هذا خوش كتير. هذا خو متري ممرن مهر سبع درن قديش خور بتخشي جيج خور يا يك تيمتيني بر شرش مثلتين حتى يفاري زارو مارو قش رفيان شنو قزي بدر دي آوي آفتوني أم بريشان إيه حيوان شيء أو ما بيعه خلاص زاد درمان والله زاد مرني دي زاد أرملي قال يعني زاد تدي مقطع عمق مزين شيء تبي شغلات إنسان يكشف بتشيل عمل وقع أفريقيا المبيلو أزوي قناعة هذا يعني وملت وكيلي مش ها طلبة وشي يا طلبة ما أفيد خوازن الكتريكية خوازن أمشي وطن داشي في ولاتين أفيد تركيا ملتين ما نورينا ما أنا ما كم الكاوي تهشي بناكم خلاص يعني ما إنسان ما إنسان يك ما يشتينا بمر أنا أفهمه هرتش هي أفتنبه دنيا قش فرد بكات هذي فرناك والله بخدي أم في دور ميدان بريشان وكاجا ما خدي أم بدنا قهين كلمة بين رحمة إن شاء الله يتشبه جمهور باش خالي ما أم جويد أم جويرد بيجين أم دوسل باش باقاني خرد بيجين أم باقاني خرد بيجين أم جد أنرجي باقاني خرد بيجين أم ملت وكيلية خرد ملت وكيلية ما وستش كيتن فقير أعضا وان هي جرانا وان هي وش علاقة وان في هي كايا بجران هي تون جيرانه حالي خذ اشتغل يرو بيج رو جيران نادي سربيا علاج خذي مزايا ما علاج نذكر قبل ويجي 10 كيلو قبل اولى من الاختيار نوري والله ولي قال هنا زاد شيء زاد جيبنا علاج بويه قبل بويه ويش تبي قبل الجيم
av nel gund heyi. خدای سر به گرچک دی بیشیم. ورم با مفچاد آف گوزی تونه و خدای آف درما بیلیش تونه یعنی آف هی بیر تو جران تونه افجی ما چه جران تونه میچاف شو. وای زاجی عشق. امش یواش یواش عشق مد بیر الحالی یعنی آب شفتی لك قبر زالتها. خودی آب تونه جیران تونه حیوانی ما بی آبین قی کس خودید ما درناک بی یعنی ام شرپزه بونه ها ولی من کارن سری زارو که خوب شو نفراغ کیم شرپزه بونه بخودی ایش هاتی سری اما بخوار نیش تونه بیره ما دکن تکفاس جبوگ یعنی خطا ما جریانا ما دشمیش دکن تکفاس جبوگ بیر نشغلن وقتا بو تکفاس بیر نشغله آفجی نامینه زاتن آوا گند هیچ نشغله بیر نشغله مالا نا عرداتونه ایجا مهم ولان مالیه چاره عرضه عد برازات عشق به خلافه مال خودی اما آوا مالی تونه آوا بخوار نیتونه باور بک از رابون بویسی آوا دسمیجی هندریم تونه بویی آوا دسمیجی پی دسمیج بکتال میج بکرایا یعنی مکتن دروم اقوانی چارو ام دفی حالی دیتن قایدن زنگی مگرک دروان عمجی وطن داشه ترکینه مجیج بی مملکتی خدمت کریه مجی عسکری کریه و متعب و خدمت بی مملکتی کریه و جارزی مملکتی میه و وطنی میه و ام دخوازن ام خدمت چه خدمتا عالی کاریا گجمه به امی بکن ان شاء الله امی دنگی و هم بواسطه باسنی و همشی بواسطه پارتیا خدا پاری ان شاء الله امی بنیت کلیه ان شاء الله اف پرسکریکی و اف سورنی و امی لآنقره جی بینن زمان ان شاء الله ایرو چار روزه ما عوام تونی جریانا ما تونی ام به آب دو گنده تو yetkili ji partiya nehatin hale me sewal nekirne ve ilk sefer hûn Huda Partisi olarak hûn hatine em gelekî ji we memnûnin em gelekî teşekkür dikin em gelekî dibên xwedê ji we razî bin wala em jî dixwazin em bidin we وقت gidi inşallah Hakkı perişantiye de attık. Vallahi ya. Fakat son günlerde özellikle Hüdapar olarak bizim ilçe partimize ve telefonlarımıza gelen yoğun telefonlar sonucu biz bunun yerinde görmek istedik. Köylerin elektriğinin kesildiğini, evlerde tarlaların artık susuz kaldığını, tarlalar özellikle bir hafta sonra bu mahsullerin kuruyacağıyla ilgili ciddi şikayetler vardı. Biz bunu yerinde tespit etmek için Hüdapar heyeti olarak biz köylere geldik ve gördüğümüz tablo telefonların gelişinden daha fazla bir tablo olduğunu biz gördük. Sadece araziler değil ve konuştuğumuz köylülerin sadece araziyle ilgili değil, artık su bulamadıklarını ve kendi sularını arabalarla, komşuların arabalarıyla, kendisi arabaları olmayan gidip Kızıltepe ilçesinden içme suyunu temin ettiklerini gördük. Çok vahim bir tablodur. Dedaş Bölge Müdürü kendisi meskun evlerinin elektriğinin kesilmediğini dile getirdiler. İşte meskun evlerinin sularını kesmemişiz, arazilerin sularını kesmişiz şeklinde bir ifadeleri vardı. Geldiğimizde sadece arazilerin değil, meskun evlerinin de elektriğin kesildiğini, bundan dolayı su bulamadıklarını, çünkü özellikle köyler içerisinde kuyulardan su temin edildiğini biz biliyoruz. Şimdi bir de bölge DEDAŞ müdürünün gösterdiği mazeretlerden bir tanesi işte borçluların olduğunu dile getirdiler. Fakat ulaştığımızda, köylülerle konuştuğumuzda, arazi sahipleriyle konuştuğumuzda borçluların diyelim ki 20'de 2 kişi, 3 kişi eğer borçluysa bunlar bir nevi cezalandırılarak bütün elektriklerin tek faz haline getirilerek bu kuyuların çalışmaması, başta bu mahsullerin bir hafta sonra kuruması
İkincisi de bundan çok daha vahim bir tablo, abdest suyunu bulamadıklarını, içme suyunu bulamadıklarını ve gidip ta Kızıltepe'den getirdikleri, arabası olmayanlar işte komşuların arabalığıyla muhtaç olduklarını ve gidip getirdiklerine biz şahit olduk. Özellikle bölgede Dicle Edaş'ın halkı bir nevi cezalandırdığı ve özellikle mahsul zamanının tam verimli olduğu, suya ihtiyaç olduğu, gübrelendiği bir dönemde böyle bir uygulamanın hakikaten bölge açısından ciddi bir zararın olduğu. Çünkü bizim bölge halkının, özellikle köylerinin Kızıltepe gibi 170-200'e yakın bir köy oluşu, hatta mezralarla birlikte daha çok fazla köyün olduğu ve bu bölgenin, özellikle köydeki vatandaşlarımızın geçim kaynağının bu mahsuller, bu araziler olduğunu bildiğimiz halde DEDAŞ'ın böyle bir uygulamasını biz kabul etmiyor. Bunu en yetkili ağızlara ulaştıracağımızı, bunun takipçisi olacağımızı biz buradan bildiriyoruz. Özellikle şunu tekrar ifade edeyim. Dicle Edaş bölgede ticaret mantığıyla hareket edip köylüleri, adeta bölge halkını cezalandırdığını biz bizzat gördük, şahit olduk, yerinde gördük ve Hüdapar olarak bunun takipçisi olacağımızı, en üst merkezlere, hükümete bildireceğimizi buradan ve bu işin takibiyle ilgili elimizden ne geliyorsa halkımızın arkasında olacağımızı buradan ifade ediyoruz. Borçlu olsa dahi borçlara bir düzenleme getirilmesi gerekir. Fakat biz sahada gördük, borçlular değil, borçsuzların da elektriğinin kesildiği, kuyulardan işte su akmadığı, çünkü elektrikle çalışıyor ve sadece araziler değil, meskun evlerinde halkının susuz kaldığını biz gördük. Tekraren diyoruz ki bu kabul edilemez bir şeydir. Hüdapar olarak böyle bir uygulamanın yanlış olduğunu, belki ağır bir ifade olur, bir çöl kanunu olduğunu, çünkü insanın en temel hakları olan hiçbir kimsenin susuz kalma adına yapılacak uygulamaların yanlış olduğunu biz siz medya aracılığıyla biz yetkililere bildiriyoruz. Yani birilerinin evet cezaları olabilir, borçlu olabilir. Fakat tekraren diyorum, bu olmasına rağmen elektrik uygulamasının yanlış olduğu, bunun yasal yolların açık olduğu, anlaşma yollarının açık olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun haricinde yasal yolları uygulamayıp adeta bütün bölge halkının cezalandırılması kabul edilemez.